اللهم صل صلاة نجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أعلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل شيء. لا تدع لنا. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di ibu dan bapak. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada ibu kita harapkan bisa keluar sebentar untuk berdoa bersama. Nanti kita masuk lagi ke dalam. Para peserta training wali kelas 3 Merubo sedang berfoto bersama di SD Ranto Payung 1. Jumlah peserta training wali kelas 3 Merubo sebanyak 25 orang. Kamera action. Samir, jangan samir. Iya. Bu Aida sertifikatnya sudah, Pak. Tinggal lender sama amplopnya. Ibu Aida sudah sertifikatnya, saya simbolis tadi. Tinggal kasih amplop sama ini. Selanjutnya Ibu Eka Devi Noviana MA dari SD Satu Ranto Payung dengan sertifikat. Ibu Eka Devi Noviana. Selanjutnya Ibu Eli Suryani. Ibu Eli Suryani AFA dari SD Alun Penyaring 2. Eli Suryani.